نوجينش مكتبه هات. عليها هات مش متكبه. نوجين دياريك اشترهات يعني. Geschenke? Ja. Oh, am kawaran bakken beneden kotje. شو هديك خوشك واو صورتي مني سارة هبنيرن صورتي منها وآلي كردية يا زكريا نوجين او زهير ماموستا زهير دستي تا پرساغ به دشیواکاره که هیجایی دستی تا پرساغ به که تجمره با چه کریه کام بارم بکن بنیرن شاکر تیدیا دستی دستاغ به پر خوشکه و پر حسکه آره پر بدلی منه